Üte günnen ıtıkmanı ilin hurnal ihinenlülür kemkerdi kördörör ihitinlerer sala köröçülere, isteçilere, surutaçılara. Бүгін биһиги литература туһунан кепсетээр олоробут. Сака литературата сүүс сүрбе бие сыллаата саңа үескәбите диен болар, ол хин эдер литература диен болар. Оны бүгін биһиги бу ыңырдыбыт кепсетээрбит. Билигин сака литературатыгар инки күңе херпаеппыт, суруячы, публицист, журналист, чолбон сурунал редактора Гаврил Гаврилевич Андросов кэлэн олорор. Кендиги тары бүгүн биһигиде бу литература буттуунан арыча кайдары саңа көрүүлээх соҕустук кепсетиэхпит дийханыбын. Сурутун онна сөбүлээбит буллахатына тугары белейте турурарын. Биһиги литература бут саңа ол сүүс сүрбе бес сыллаагыта саңа өз күрүгер наха устук сыллар эте. Бу бастыкын учу революцията, Октябрьская революция, олунитагы революциялар курдук устук жыллар күннер туралар эте. Ол онна кинилер же биһиги нароппут сабыллан сыппы караган кайдары бу литература үескен арыйбыта, каябыта диен бар. Итинне туок бу маннык сылыктар баалар эте. Биһиги литература ник үрдүк таңга үс күрүгер. Караманна гыттан. Сүрбей сүйе саңаланыта бу андайдуга бартын бу андайдуга бүтүн кихаймах өйдө биле үескен очолордагы техника сайдан темир сооллар улахан парынан барар борохоттар айны болоннар андайду барта бир синге киренти билеген глобальный эйгеден аттыр эйгебит үескен эркемете. Оны бу өрбагай кемге бетигер сөңөн олор бут түң булыргы төрүттәх оннотон хогуруттан урукку түң булыргы бай культуралар сорколорун коту иджен келен бети тигер сөңөрдөн олорду бут саха омуга хемие ол кемге андойду кең эйге тигер кирен бар бута. Оноттон ол кемге бу саха омуга бу нучча полицияльныйдарын, агабыттарын, чиновниктарын, атыгыттарын нөңө бу андойду культуратын, нучча культуратын нөңө ылым бута. Оны ол кемигер бу нуччамук бу ырах хирге чулуу жоно үксө мустубуттара. Бирэттүнен бу өйдөрүнөн баппатах полицияльныйдар, эккихинен боллана бучакчы таңара үйөлөгөн жоңго хергега тирдиях биттен сырдык ыралаах, улаккан жулурдаах агабыттар, эми оннук кайыскалаах айынныттар, чиновниктар келен үлелән биттере. Индеңнен бу хака омук нучча омук чулуу жонуттан ол культура сөөгейин сүметин тута сүйен ылбыта. Оннотон бии өбүгелер битигер түң былыргыттан иджекел бит олонкобут. Оннотон түң былыргы түрк, монгол тыллаах улаккан империялар культуралара, үгестере сөңөрдүллен келбите. Бу холобур олонко ден нуччалык текаттан сахамук кута сүрен нуччалык текка краеугольный камень болдага де биһиги культура бут. Ол ону кытта теңге бир уактах сирге түһен ол семелере тыллан бу сака литературата тута баарагай аалуукмас болан үөскүр силейхамутуга түспите. Ол оноттон бу сагалаабыт кихинен аяртыл агата ден аттамыт өксүкүлээх өлөксөй болар. Өксүкүлээх өлөксөй бастыкы айымнета баянай алгыха дени каячы маннык хороктор аты нигинден этечилер эми баалар ди. Окунан баран оттон биһиги очотоогу интеллигенция быт хайдара бу маны литература алгыһынан сагаламык болуктаах ден баянай алгыһынан эттактары ди он сыллака төрүттэммитти. Кенени биһиги оттон аанахачы алгышыт дибит онна билден турар улахан куяр манык тахымнаах кини фольклордан кирбул бөлүхөк
өтөкөрөөчү курдук ылына битти. Оны ен жекини айымныларыттан итинне саамай чугастара онна кини метриетин арыяр айымнита каннык болуу диханыгыны онна олтуунан кыратык кепсээре. Бу саха литературатын историятын, онна бу литература кутун сүрүн тахарбыт кихинен литература критика эрчимен болар. Оны кини бу өксөкөлөк алөксөй баянай алгыһыттан саха литературатын сагалаабыта диэн сүрдää чөйдүк алгыһынан сагаламбыт литература диэн өрө күрәннәхтик жоңго сәргеге кутугар сүрүгер иңер тиер онда жон астына ылынар гына этен кебиспите. Онтон бу жеңихигер кирдекка өксөкөлөк бу аяр чинчиер үлете 1900 сылтан эти баянай алгыһыттан сагаламбытын өссө кини үеләннәхтере бырат оңосту бу жонноро Балатын Юнскай Алампо Пронап бу саха автономный республикатын салаятчылара саха интеллигенциятын лидерлери болон олороннор 1905 сыллакка правительство тахамнактык белетен туралар бу 5 сыла диен. Оноттон бу литература диен чочую болдага ди. Оны бу өксөкөлөк алексөй алгы устанара ылпатак фольклорист курдук. Кини бу алгы чочуян элбэх бу алгыс чыттартылларын өстөрүн истебитин, онна бейте бу кайюя саха үгehigер саха итегер көрүләх ки ол систематыгар киллерен онна литератураны билер ки литературага сөптә кына чочуян тахар биткен мен сыналыбын. Оноттон бу өксөкөлөк алексейти эпидин курдук саха фольклорун бастың айымныларын сүһен ылан бу чочуян усуран айымны оңоран тахарары үгеһи олохтобут, оны дегеттердик баһалабыт киһи болар. Ол бир чагылкай көстүүтүнөн бу оюн түүле айымны болар. Оннук. Кинини бу оюн түүлүн опсанан хүдән трехней өтөкөрүләг айымны болбатты онна билиңни кемиңе кайдары мен көрүүбүнен сөптү бер курдуке. Оны ен туктияныгыны. Тон бу өксөкөлөк алексөй оюн түүле поэматын бу 90 сылларга сахан страда амхаден аттан билетен тураллар. Онуттан кырдык кини бу айымнита фольклорга терагаран айыллыбыт бу литература айымнита болбакка бу кини этиттерен андойду бу оюн курдук андойдуну үеһәттен көрөн бу киһә аймак историята кайтак салаллыын сөбүн онна өтөкөрүүтэ бу билинги биһиги сүрбе бирис үе можоготуттан көрдөк битне чакчы бу бас кырата аспыт үе бастакы аңарын каннык улакан политический событиялар туохтан сылтан болан жону сергени туокка тирдияктерин сөбүн өтөкөрөн эппите. Онуттан сорох өтөкөрүүдүн этилери холобур де ядернай серихебин туханы кайтак бу кехеймагы андойдуну даганы эхеркыктаган өтөкөрбүтө күн бүгүнгө актуальный ден. Ти холобур кен шөп атыгы Германия мук жабы туох бары бартын телиен билгин жесериле хэри көттүнө хыджарден этитеме кырдык агадай дехерите болар турар эми эппик курдук ди. Икки андойду серите болары турарын иккенлерин өтөкөрөн эппик курдук. Аны бүгүн онтон ол серилер түмүктелигерити хама сүйүлө калбыт Америка кокбоктар штаттарын эми жүгүнлөрүн бодолорун майгыларын менталитеттерин о караккатан кебиер. Начи ди Англия, Европа терьер буманнык айданы серини ден этите бүгүн күннө калок кадагара курдук ди. Оннук онуттан бу 90 сыллардан чакча андойду сверхдержаваты болбут Кытай потенциалын көрөн эпидемия сүрдәк откаракка ди. Билигин мен саныр бар колобурга бихека сахан оротугар оюн ден духовный кадагара энники токпу курдук ди сирдиппи курдук. Ол ону тикини каян бу оюн түүле ден очолорго устук бай кемнерге ти этите эми улахан этнографическая солталак философиялака. Оннотон кини жигнак оюн кырытын истебит көрбүт ки ол кайтак боларын көрүүлени кайтак боларын эти айымдытын дөңө
қаллар бұд. Онна көрүленине суруян қаллар бұд фольклорист о фольклористтар хурюларыгар оюттар ки жону эмтир ду алгыр ду эре өрүттер суруян туралар. Онтон бу көрүленилere бу өксөкүлө калыксы оюнун түлүгөрө мен сылжар диен тон бәйән бу литератураны фольклоры үйрәппетке санаа бар оннук. Оннук. Отто билен турар өксүкүлэ колоксой маңнай сака литература тыгар улахан айымнелар келдер бикки болла ди өрүс белектер курдук улуу айымнены темир көлө курдук улуу айымнелары ол барытта букини литератураны олуктоонугар тирек болбуттара дие көһөп болду. Сөпөн Oyun tülügerde yeter bollaha kene bu oyun tülün olok çoçuyan oňoran taharar onutton kinni bu cinçiyetçiler bu kaçıkak oloran oçutağı saka inteligensiyetin kıtta bu andaydı manlık toskolluqtuk saydı diyen anar budun suruy buda diyen emi eteller ol gınan baran bu tahtaga halbut ühüyenlerinden kırdıqa kene bu mine oğlaca gösterdiyen sir tündüge serken sehennit kihi emi öte körüden tugun biler kihi ten surunan ılan baran onton çoşuyen tahar buta diyen emi eteller ana ol oyun tülün suruyan baran emi bu saka tüm bılırgıtın folklorun olon kotun enkile hoqtuk biler bayagantı uluğun bübarnay kulubata çontunap Araman Semyonovich Androsap diyen kiyağı kelen ağam baran kini sığında bulun istibide diyen emi ahtallar. Enneğinden bu kini saçı saka ola min sana var bu saka inteligensiyetin öyün sanatın kıtta saka tüm bılırgıtın biletçi serken sehenitler bililerin öydörün kolban bu ayemniyetin çoçuyan taharar. Kolaburgacı örüs belekterger embi kini Norotun naha Karıstan bu ölüğüne örühün naha manlık kinnek toqtaq kurduk oңorboqqa ti atın Lermonta finkenlere toqtaqtare. Kini bollağına qaydara Norotun beti kömüskür kurduk bu örüsde suruyar diyeyim. Ana bilgin sama interehine öksüküle öksüy bu sotsialnay Olok oççatağı karanga olok bili sotsialny öttün naha şöyle kritikelen du çekülen emi dağını karıstabıllak bağaytı bir baydık suruytalabı telbek pay ayımnılak eti saka jaktaların metriyete deriyevne jaktara kuarat kıha gindiye bir kurduk tukta ahırı şübey ayımnılarda erahıta diyen, tığ jaktara keçegey bay diyen, itirik bursuy ırıata diyen, iteçü tağolok bili tuğtarın ködürür bollağa di, kırasıya bay kız diyen. Enitinne tuğa diyenete, olok kadere horoktora miye bugün künge höpte beher kurduktar di. Kini bir ettünen saka egelir örütlerin, degetin, iti ayımnyalarıgar sürdüğün açıydık tuttan birer. İnneti saka yumara, satirata diyen öydebüllere, inneti tılın dorqonuğun degettere sürdüğün açıydık ingen sılcalar. Biligin, iti o globalizasiya, mas kultura dirkemmetiger, onnagar saka hakalı yumar satira diyeni umnan erer kemiger. Etin bu klasikler büteri tönüyük tağbit. Kulubur ketçegay bay bollun, tığjaktaların sette meteriyettere bollun. Onuttan tik bir etinem bu ırıtan kırdak bine bu kine kıraytan kırayın turuarar. Kulubur bu ketçegay bay. Onunca bu bas battak bar bıd, moranın tobuğunan bar bıd itirik bursuy. İkken biri bılırgı bay, biri anıgı bay. Anı ol ottatugar turar ayemnyalağa kine. Eti bu saka progresivne öydök baydara atıgıttara jongon orokka ütüğünü oңorolların tuğunan eti Vasily Pamish Artamonovka anabıt qohonugar ol sürdäge çöydik surullah jar. İnneğinden kini bu saka bayın üst körüngün jeginen suruyan. Ona bu üstten çaqçı kimin ken tutuq taqpıtın bu ona baydar kimi batıgaq taqtарын emeye beleyden turar.
Онтан те бу саха жакталларын эми ырытан тахарарыгар бир уһугар холобур бу сүүн толбут эмээхсен саха жакталларын сеттеметириеттере сылжаллар бир уһугар боллагана же бу аныгы олох тетимигер олорсон билингенен чепчике олох боллага ди олох амсаян эрер корат кыргыттара баалар же онно ол оттотугар бу эталон курдук оюламмыт карыгыбай кыстен эми даганы аныгы очутогу сайды культураны ылыммыт эрере бииреттен кандар олонко туярыма курдугар кабааттан ылар карыгыбай кыы оңоран эми бу үс көрүңү тахар бутайты кини бу норотун барытын сүрдэ чөйдүк нучылтыка срез оңоран очутогу обществоны көрдөрөр уратытын белете болар. Оттон ити барыта олох ирде билиттен өскүр боллага ди. Колобурга чолорго омуктарга даганы, онан нучаларга, колобурга эми олох били негерин көддөрөр тичи капсалты ковшедирин курдуктар эми энник суруйдактара ди. Олин кайда карам олох сайдыытыгар итинник айымнылар наанадалар быылак диен. Онтон очутагы нуча өксүгүлээх сидер котор кеминээгэ нуча хуруяатчылара бу аристократ хуруяатчылар манды бу анаарар эстет карактарынан көрөр кемнере арый аахан бу норокка тиехтэхпитен народниктар өйдөбүллере литературага кирен бите холобур горький флю деген мои университеты деген ол хана суруюта өссө олун неттен холобур жон народ ологун билери Гилеровскай бу атак балай баран нуччо жонун ологун жагын көрүүтэ Достоевский олог долгунугар огустаран эме бу кайы катылган өңө нуччо культуратын үйреппитин сабыдыла кирен өксөкүлөгө өксөй бүтүн саха эйгете барытын очтого саха эйгете деген сүрдэх кеңе кени Камчаткаттан сагалан бу энисейге тие аянныр бу үт сахаларыгар амарынан бодойбонан эргиен коту мустах мора можоготугар арыларыгар тиен бул тур сахаларга бараларын көрүссөн кинилер олохторун жахактарын үйрөтен тук калактарын тук үтүөлактарын тук бодоңнактарын барытын билбите бу кини саха омугу кини хага билбитки хуга бите болу оннук улуу жоннора үскен хактаптыра сөпче биги боллагана өксүкүлөг олексөйттүн тугун хин кыратык тариян астыбыт аны биги иккис бу литературабытын төрүттәчебитигер алампа пронакка кирехтәкбит.